Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an ka junyap jung usamla people enghi ubade unong tray hanot Eastern Hill University nehu kala penmi ya kijing sngokya bat junya kren pajba hadin baki bahayeng asam kilalap ikidin mong bat kijing mensaw hakamet jong u hadin balawan ra shalayeng na kajaka sumar nagani kadaw ki bahayeng asam kila ujor e jahar hamaulai police station da kabadawa ya kijing toket kabakhuj kabalat luoj bat kabaminya Kanang ban penpau ya kajing shisha lor kajing yap jong utei usamla. Karkum kajing itu jong ki bahayeng gani kajing ja kala ja ka janmit jong kan riu tering u kala lingkot ar hajar ar riu. Ha ka bala pentip syaki bahayeng ba usamla enghi ula mensaujur hadin bala kenok ba ula kelon hamadan hapo nehu shillong. Hadin kanela ra yu usha supercare hospital shillong ha ka bala penrung yu usha ICU banyo ya kajing sumar ka bakam kerki. Hadin Arsngi haka pratrik kelalingkot arhajar arpendriu usamla enghi ulaklat no haka tei kejaka sumar. Hadin balawan ra ikamet shalayeng hasnong kulia riboy district ki bahayeng hasem kilalap ikidin mong bat ki jingjengam senam hakamet. Kalapen mi ya kejing suba ba kejing yap omla bandai tang na kejing kelon hi. Habakran syikilat pathai kubor hanong po uba tisha inghi uwe na ukini kakur ringkat bat uba komen ing hi rang ba shnong Gila ong baha kajing shisha kim shamladan kanu kanu kajing subas niu shwa halor kajing yap jung te usamla. Kilangit ru ba kajing yap kala bandai na kate kajing kelan. Henry kajing lap yaki din mong bat kajing mensaw ha kamet kala peningo bat pelong yaki ban ujor syakibor pulin. Kila penpau ru ba kim subas niu ya uno ru Henry kajing kwa jung kayeng kasem kalong tang bantip ya kajing shisha. La ula klat no na kajing kelon hi nela dadon kanu kanu kajing ja kabashalindan. Na kini kadaw la ra ikamet sa civil hospital nongpo ha kabala pendap ika postmortem banyo ika jingyatu kabashay halor kadaw jong kajingyam. Kibahayeng hasem jong usamla inghi ubalatip kum ubri uba jay uba trey hong bat badan kajingyadai kababaha bat ki paralong bat ki he officer hanehu. Kila dawa ya jing toket kabakhoj kabalat luoj bat kabahong kentup ika jingyatu ka postmortem report ka jingya pren bat ki sakhi pat bat ru ka jingbi Shar ya ki CCTV footage lada don ha ki jaka ba ulet shwa ka jingyam jung o. Ha gajuk kapor ki bor pulit kila pentip ba kila pediang ya kajing ujor jung ki bahayeng bat ba ka tokit kadang ya chakman kila kularu ba hadin balalap ya kajing shishaling ba kajing tokit on sapen pau pat ba ya kajing itu kubor na kabenta kajing syai pat ba. Ka jingyap jung usamla people inghi kala penmi jingkali pat ba halor ka jingya dai ki nong tray bat ki samla hapo ki jaka puli pat ba bat ka jingyap jung u kalawan ra ka jing sngosi ka ba kraw ya ka ying ka sem bat ya ka imlang ka sala Rambak senong kuliah rambak senong jong ta nak bala jang bala brief dati bahing hasem jong leu bipuling hi budeu try senong jongi bat ngakum urang bak senong hagane kapor adon kejing semsi aba kraw na kabenta jong ni nak ke kabalaja na kabenta ka jong namar ba ulong kena ubah kumba nga yo bentek bentmi iu ulong kena ubah lui ubah peria ubah bom yudon kata ka mesin serong aga jingim ke jungo de kata nagaliang junga kumrang bak senong ru adon ke jing susi bat adon ka jing seng phla ha de bat ne ka jing ya ka susi na entra jungo te kumbala brief nagi bahing hasem gujung u neu bupil bu dipuling hi bala klan te hang ne ngidon hang ne hapok sibil hospital nongpo na benta ban pendek ya kene ka postmortem gujung u kata galong banamar ban nagaliang di bahing ru ila request nga kumrang bak senong baban yo bentip ijing syah lor gujung pat gujung u hapok ka kampus ni hu kumbala batay maki bakane ka insiden kaja man hakan Drew Terik yung leo benai Januari apo kampus nihu nanti hasilong beri ka skuba di banega jala kajuni sila mi kajuni kita tu baji thu dengki ba kane ka jingja kalaja hakipo in between
nhiều là nè pravje jemit tekat ba kan ka jing pentip gawan hadu sibujem step yang ne hunan prayu ne balak plat ba ni tu te marsen yo kol na ki perlok yu gi bala perpoi hospital yu yang ne bipun inhi balak plat enta ba kine gelak kre benlek sata tenemar galenti ke bajengai te ki poi hadu sawje step tekan ba poi makipan la dep pendrung sport ICU hapo super care hospital thì khám yo su bentuk yu kata gapor the Simon step rak nai buje ki lawan to tigi ong ba tung guji thu jung ki ba ki la pan ban pu yu ke don ka banta ka bamong banta juga klik te gine ki la sha be namar ba ki kwa ya jing bha ban treat na banta ban yo treatment na banta para jung la sha yu dan le banta te ki doktor ki la pu itu te ki jing lut jing set ki la batai kan lut banta em le na le bek mo ta gila sa eki benle te hadin sisni pam kum beji thu gine ba san beje jenit gila declare no ba neu la kha te namar bala kha untuk gila sop gila Spain na ko super care hospital te gila hun ba namar bala kha te gila ra sugin tem kum bala kren dai koi bahing jungki ba agar kom kejungi suah bangin pentia dan dia bentep hasenduk ni pensum penslek ni pensop penspang dia kata kapor bang hilap ba kita bidak mong kiper ibun kini benta jung kapo benta jung kiti sadem ibun kini gidur ngilak ban share ipiru teh hanta kapan arkitin yang ni dei halor kata kenung rimba menin angkat batnya kumurang bak sedong bak bayi ngasen lawan apa police station Maulai banwan bu FIR yang la request aga jing sha ka dead body ka jung ing dei ban le sate dei da ka jing ai rap ka jung usi jung ne usi jung Maulai police station la ya penpun hang ne te la yo ban le pusmoten hang ne han po na bata jung iru aga liang jung aku murang maksud ngap pa ka jing su ba kraw yati aga jing sha ka body ka jung ing dei ban ra sa silong dei perkhat yang ikum kita beriu ke bom tadon kata jinang ke jingkir la consider ini benlek pendek ini kan benta benlek pusmoten jingya jingkwa benya syakmat agalian kebahing mak yana kumurang bak senang ru kwa ke bepit ini beriu kumno laklat kwa ban up kata ka postmortem report kanong kumno ngennam la ban keno directly ba yautan ya kita dan kumbala keren gini bang penpau ke jing sung yuru kita diperlu gaya salang bala penpau yang usaduk sa hospital beli iki ke kabang ap entah kalong bang ap ta postmortem report hadin bang layo ka postmortem report ke kata kakam kala nang batay ni bakumna minyak sukmat bat gajing kerpat bat gajing penseo hagane kapor kalong ba mar magadai ka school ba ni humo abang kyo ikheng sngan anta ba nagabanta ban ai kijing nang jingtip na banta ki khon bikti ki jongi no andre ka jano kumtu te kapen artatin jingi kapen ting pensmik ini kapen kelumar jumut ini balik kata ka school ba ka badon hangta kam judon mo kita ki protection mo nagabanta ban pek ban kimi benya iki kata ka de ka bang penartin na kalian mga kumurang ba sunong saya indon sibon ki kentin na kaneng por de semu ya piru kum ka media kaneng por mangi dalam baju ki tin ai kita ki kubor petip lam nagabanta ki ba song ki basa na ko jelabat na kalian jemi tang kini kentin ni sibon ikum bahayi hasem jong people inhi kon jong ba coming comping inhi angkat ne bahayi hasem bersnom benon langhang ne khamat jong pri pa ane ki pet ya kane ek baja kai basem jingi kabiade bat di bukil inhi oba o bukil ni para jong ba nitul benon langhang ne ka ek baja kalong bahakan ruterik akan ruterik ya people layo ke jintip ba uur niyo khabor nak parok ye trilang yo hapo ka compound nehu utrei kumpu special guest hapo guest house ya hata ka por ba uur
kiong ba kila lira sa negrim na negrim prinsip lira sa Nazaret kisurong bat ipara sa sepeker kapor bara sa sepeker ngiyok kata kubor porcep je pat hadin kuba arpo menit pat ngiyok biang gajing pun keba kiong ba ulak pengjur tegila pedrong hapo ga ICU tinggi rong namar ba benyo ya gajing tersan ngap bahaya tegi musal ju ngiyong torak sa ICU henry ndala poi ngi kumbahi ngasem por sa beje namar kanti bejengai te ulah dan ICU ngimla sebenarnya kran beri udon ha gajing bom ti brief su banyak kran ne itu ya ki bahi ngasem te katerik kapor kaya kumtu ha ganyu terik nadu trik sekali lagi kumtu te umlong ngipej umla sebenarnya kran ya hakapo hakapratrik bat itu hakapor sausan beje ngi yo ka jingtip na doktor ba une beri ubi bipul inhi ulah klano te ngi kelipat ngiru aku jing lului namar ngi iya ki baja ngi itang taga dak bedon cha lendet ni sadin te ulah klat wang ngiran asa yeng ulah klat namar ke ngi thu jung ki ngi hap ngi ya ke ba ki parok jung gile bahayu te ngira na sa yeng anda la poi haying ngi kum bahing asem kade gerkom yau bala klat ban nyat ban khoi ya met ku pha chu sa ban rung sa yeng te la nyat ban khoi ndai kum bang iya hak dak mong ko bedon hak sedem kini ki met ku pha chu kalala pen subsi yangi bat ka pen artin yangi ken ya ka ba kat kum bayatu ba uur hende ka jikur bat kata ka jing jai kami habsu tingi kum bahi ngasem ngiwan ban yakren bat ki kulit anang po te kulit po ti ajimo jingi ban le da FR te ya ka bangi de ban le FR ti pha namar kane ga jah samolai sakti jeka tingi le samolai te namolai haji yakren jingi ke sim ya ka FR jingi te ka jingi yakren jingi bat ni kulit anang po te ki ailat ban omba le pusmeten ya ka met jingu ban ya isisha te gila ngilara eu minin sani sa po sibil na po te mentang yang ap ya kerpot dan le yang pusmeten te kane ke ke baja kalau ke ba peno ngo yangi kalau ba ya ki weiru ki biasa i betrilang kamtam ke ceja ya hapo ka dehu hapo kumpau dada de bat kino ginaru te ndrei ngipat ngim kono yano ni ai ke jismu ya gitu perlu ki bayarap ban lira itu ka met jingu hapo ke hospital ndrei ke ba panuan padlengi kelong ba ya matai ngi su abe ya report ke ba ngiyo na doktor bat ke ba ki pulis kile ya ke kamu bakide gle tangga de gaji kuat jingi hendai barok ngi pempau ka jing sengu ka jing bah ya kitu gi barak ya uru te ngim don kono no jing kono ya kiro kata gade na kaliang jingi bayang sem jong bipul inghi tengi ai gaji semu ya kane ka bentai ya kulit gula simti gula simkhia kane ngi kermen ba na liang kulit ru kin ai report ke babiang kat kum ka ba mki kiyo kermen ba kin ai di trilang kinirap ingi na mar ngem kita gibri ba ndon ka jinang distak ibudon musba ka phego biang dia le ban wa yang hisha ya kane ka de ka jikwa ka jinirap tingi te kermen ba na liang ke kulit nanta liang ki bahan ki budon hang nero kin trilang aga ne ka step idon di kongorona MDC jingiru ai semu ya ai ka jismu yaki bagi dem talang ni ne rba shinong gula ya trilang ndu minin ban yo ya kene ka benta ban de ya pusmeten de ka ba hakamat ka de ba ni ap ya report na pusmeten ban naik kulit de halor kata ka benta dengan tu sakmat ka ban long ka benca dan yang jingi ka ya kasem ka de tangta mo